Ukutathela ke mbukeli nzulwini ngemfazwe phakathi kwe-Iran, uSirayeli kunye neMelika sikrwece yena kaloku uSophie Mokoena usi-specialist correspondent apha ekhaya. Sizawuqhagamshelana ke naye umnumzana uAndy Mashayile ngobuxhakaxhaka. Masibulise sikwamkele meSophie apha eSABC Lihaye, sibambe ngazibini ngexesha lakho. Mhlekazi uAndy masibulise sikwamkele eSABC Lihaye. Uyandiva mama? Ndikuva kakuhle, enkosi kakhulu ngokuba nathi apha eSABC Lihaye. Ninjani namhlanje kuseni? Siphile kamandi mntase, nabaphulaphuli siyavuya uba nabo kule program lesikuyo. Enkosi kakhulu mhlekazi wam. Ndiyafuna nje into yokubana utyebisele konke okuqhubekayo kule mfazwe yeMelika, Isirayeli neIran. Senditsho kumntu osekhaya oqonda ukubana uyaphulaphula okanye abukele indaba kodwa akazi ncam into yokubana kuqhubeka ntoni. Xa unonabisela umfanekiso kumbukeli, kuqhube ntoni? Kholose mntaka mama, okuqhubekayo emhlabeni ngoku ngenxa ye-Israel ne-America ukuthi bahlasele eli lizwe le-Iran, bazimisele ukuthi bakontrole i-oil apha emhlabeni mntaka mama, ne-Central Bank yase-Iran. Abafuni ukuthi abantu base-Iran bazimele, njengoba sivile ukuthi i-Iran ayisafuni uhambisana or ukhwebisana ngedola. Ngoku i-America ayizuvuma ukuthi idola yayo ingasetyenziswa ngabantu base-Iran mabathengisa ioli. Ngawo lo mlandelo sibona i-Israel isebenzisana ne-America ukuthi kudilizwe i-Iran, futhi i-Israel isaba ukuthi i-Iran ikhulisa amajoni wayo, isibalo samajoni. Yikho ke ubona i-Israel ne-Iran, i-Israel ne-America badiliza i-Iran mntakamama. Xa uthetha ngayo ioli, siyaqonda into yokubana abahlalutyi bayalumkisa ukuba ukuntinga kwamaxabiso e-oil ekrwada kunganyusa i-inflation kweli loMzantsi Afrika. Ingaba konke oku kusibeka phi sililizwe? Mntakamama, i-price ye-oil ekrwada inyuke Monday. On Sunday bendine-session PP komnyumzi nabahlaziyi abanye, ndabaxelela ukuthi hayi Monday le price ye-oil ekrwada izawukhuphuka. Nyani mntakamama, ithe xa ndivulela i-Wilands mntakamama, ndava ukuthi i-price ye-oil seyikhuphukile. Kakhulu thina kulimala thina abahamba ngeemoto ezediesel mntakamama, ngoba i-oil seyikhuphukile izolo i-oil. Ngoku izawuafekta i-economy mntakamama. I-taxi fare ukuya edorobhini izawunyuka, isonka sizawunyuka, zonke izinto zizawunyuka ngenxa yokuthi kulukhuni ngoku ukuthi i-oil itholakale easy. I-Iran i-producer i-oil mntakamama, so kube nento echubekileyo in the Middle East yokuthi i-Iran nayo iziphindisele ibhome i-UAE nase-Dubai. Ubonile mntakamama Kholose, ngale mpela veki endlulile bekungana i-flight eziya eDubai, nayizolo bezingekho ezo flight. Andikaboni namhlanje ukuthi iinqwelomoya ziyasebenza na. Kuzawuba nzima ukuthi i-economy iperforme kakuhle ngenxa yokuthi
ezinkampani ze-oil, ezinkampani ezi-owner inqwelomoya azifuni ukuthi zilimale from an insurance point of view mntakamama. Lokhu kusixelela ukuthi thina apha eMzantsi sisazawuba nengxaki mntakamama yezinto ezifana ezisizithethe ngazo mna nawe. Iprice yesonka izawukhuphuka, iprice yepetrol seyikhuphukile, ne-oil nezinye izinto nje generally mntakamama zizawunyuka, izawusiphatha kakubi. Ne-interest rate cuts le besijongelele from i-South African Reserve Bank ayizuba khona mntakamama. In fact izawukhuphuka i-interest. Kubuhlungu kakhulu kuba kudalanga kaloku mhlekazi wami sisandula ukuva yena umphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana esitsho into yokubana kuyobonakala ngathi uqoqosho lwethu luzawuhluma ngoku ezingxaki zisembetheyo kubonakala ngathi kusekude engqinibeni. Mesofi masikubulise sikwamkele SABC lihaye siye sazama into yokubana siqhagamshelana nayo kodwa ndiyavuya into yokubana ngoku ukhona kunye nathi kule ngxoxo ebaluleke kangaka. Siyaziva izinto ezixhalabisa kakhulu uMzantsi Afrika ozawuthi uzilindele ngale mfazwe igqubayo. Mesofi siyafuna uqonda into yokubana mhlawumbe amanye amazwe afana no-Saudi Arabia ingaba mhlawumbe wona anayo indima ayidlalayo koku okanye nabo bayabhebhetha. Mntakamama iSaudi Arabia uxolo mhlekazi uAndy sikwakunye naye umama uSophie Mokoena so benifuna ukuphosa intambo kuye ngeli xesha. Engakusho ukuthi ubonile lapho izwe le-Iran lihlasela indawo la khona amasotsha waseMelika khona. Abomakhelwane njenge-Iran, United Arab Emirates, iQatar neBahrain sibone bahlasela lapho ngoba uma ubheka izwe laseMelika linezindawo lababeka khona amasotsha esibiza ngokuthi military bases lapho eMiddle East. Ngakho-ke i-Iran ithe ngenxa yokuthi i-America ne-Israel bayasihlasela nathi sizohlasela lapho sazi khona ukuthi kukhona abantu baseMelika njengoba sazi ukuthi kunamajoni aseMelika amasotsha kulezo zindawo. Ngakho-ke uma ubheka izwe lase-Saudi nalo banenkinga ekhona uma i-Iran ikhuluma ukuthi izohamba iyohlasela kulezo zindawo ngale zichobolo lezi ezihlasela zisekudeni ama-missile. Ngakho-ke inkinga ekhona-ke ukuthi lamazwe abomakhelwane be-Iran nawo athikinezeke kakhulu yilempi esibonayo, lempi ye-Israel isebenza ne-America ihlasela i-Iran. Ngakho-ke ukuphepha nje kuleya ndawo esiyibiza ngokuthi yi-Gulf region or Middle East ayikho. Kungakho sibonile amabhanoyi angahambi ukuthutha abantu ukubaletha emazweni abo njengoba sazi ukuthi lapha eMiddle East izwe elifana ne-United Arab Emirates, eDubai, nalapha eQatar, iDoha, indawo ama-aeroplane amaningi kakhulu aya lapho ngoba kulapho ukhona khona ukuconnecta ukuya emazweni amanye. Ngakho-ke ukuhamba nako kuthikimezekile. Lobo uzothintela emnothweni ngoba awukwazi ukuhambisa abantu nezidingwa ezikhona izinto ezisebenziswayo emhlabeni. Siyaqonda Mesofi into bangaba sizibonile nevideo zithe chichilili kumakhasi onxibelelwano ezebemi balapha eMzantsi Afrika besisho into bangaba mhlawumbe abanye bebehambele iholide, abanye basebenza khona kunjalo nje abanye kubonakala ngathi sele beqinene ngoku bephana kwilizwe eDubai. Ndiyafuna uqonda mhlekazi uAndy kuba kaloku siyaqonda into yokubana iDepartment of International Relations and Cooperations inqinile into yokubana kukhona abantu ababalelwa kwi-6,400 abemi balapha eMzantsi Afrika abaye babhalisa ubukho babo eMiddle East okususela ngenyanga kaMatshi. Ngoku ke mhlawumbe ingaba uMzantsi Afrika
singatsho into yokubana uprepared into yoba ngaba mhlawumbe uba ngaba le mfazwe iya igquba kanobomi into yokubana aba bantu abalapha eMzantsi Afrika bakwazi into yokubana basindiswe kuyo yonke le nyewe? Mntakamama, asizukwazi siyi-South Africa ukuthi sibakhuphe ngoba inqwelomoya azihambi mntakamama. Kungazameka ukuthi i-DIRCO isebenze namanye amazwe ukuthi bakhona ukuthi labantu mabafuna ukuphuma laba abayi-6,000 bahambe phansi ngemoto baye kwi-neighboring countries mntakamama basuke e-Iran baye kwamanye amazwe, and then from lawo mazwe mntakamama la angalwi ne-Iran or i-Iran ingachushumbisi ibomb kulawo mazwe, kuzawunyanzeleka ukuthi kube ne-strategy esihlukile mntakamama sokuthi sikhone ukuthi sikhuphe abo bantu aba-trapped e-Iran babuyele eMzantsi or eSouth Africa or baye kwamanye amazwe apha kune-embassy zase-South Africa ukuthi baphephe mntakamama. Mesofi, siyaqonda into yokubana i-UN ithe yabe kanti nayo iveza ilizwi layo ngale ngxoba kaxaka iqhubekayo. Simvile uSecretary General we-United Nations u-Antonio Guterres nalapho esisho into yokubana kutheni nje le mfazwe iqhubeka ngexesha besiye sabona into yokubana kukhona i-negotiations. Ingaba mhlambe oku kusixelela ntoni nge-global diplomacy liqhubekayo? Into ngisho ukuthi uma ubheka United Nations weak kakhulu ngenxa yokuthi amazwe amakhulu kuleya committee ye-United Nations esibiza ngokuthi i-Security Council la kukhona amazwe amakhulu nabanye amazwe amancane, kodwa amazwe amancane awanazihlalo kuleyo committee. Abantu abane-permanent seat ilamazwe amakhulu bahlukene ngemibono. Mawubheka ilizwe lase-China, ilizwe lase-Russia, siyazi ukuthi baseka i-Iran. Manje izwe lase-America likhona ngaphakathi. Kwamanje ngoba bayashintshisana ngokuthi ubani oyisihlalo salelo committee. I-America iphethe isihlalo salelo committee kule nyanga. Ngakho-ke kunzima ukuthi bakhulume ngezwi elilodwa nokuthi kwenzakaleni njengoba sibonile kwenzeka ngempilo yase-Ukraine bahlala bahlukehlukene. Sabona kwenzeka futhi lesikhathi i-Israel ihlasela lapha eGaza bahlukene ngemivo abakhoni ukukhipha istatement esisodwa nokuthi kwenzakaleni. Ngakho-ke engakusho ukuthi kwamanje ngeshwa i-United Nations i-weak kakhulu. Ngakho-ke akukho lutho United Nations engakwenza ukuthi mhlambe kume ukulwa noma ukhuluma nge-Ukraine noma ukhuluma ngeGaza noma ukhuluma ngale sehlakalo sase-Iran. Angeke bakhona ngoba abezwani ngaphakathi kwaleli komiti elikhulu. Lelo komiti okufanele kube yilo elikhuluma ngezinto ezithikameza ukuthula ezweni. Xa sijonga imbali Mhlekazi End uzawufumanisa into yokubana kwiimfazwe ezaziqubayo xa sizawuthi sijonge World War I, World War II, senditsho zareshape indlela mhlawumbe esijonga ngayo i-global political order. Siye seve into yokubana nabanye abantu esingatsho into yokubana zingcali zembali bathi le nto iqubayo siyibonayo phakathi ko-Middle East no-US zizinto ezingareshape i-political order. Ingaba mhlawumbe uluvo lwakho luthini kulonto? Inyani Kholose mntakamama, the statement that you've just made or your observation le uyenzile i-reshape i-world order. Ithindithi wena Kholose, when you look at Israel ukuthi ibe khona ngo-1947-48
kwaba ne United Nations Resolution 148 or 148. Leyo resolution yathi mntakamama iIsrael imele izimele and abazaziyo bathi 7 minutes later Israel yafonele America, we are an independent nation. President Harry Truman wabamba ifone, meaning they were already waiting for the Israelis ukuthi babafonele. Ingxaki isuka ukuthi i-America yona ayizange irecognize i-Palestine. Leyo resolution beyithi mntakamama uzawuba free uzawuthola ilizwe Israel ungasusi abantu awubathola khona phaya, meaning iPalestine namaPalestina. Ngoku siyabona ukuthi iIsrael ayihloniphi leyo resolution. Sesibonile ukuthi leyo mindset yeIsrael neAmerica iye yadala into efana nele disaster esibona kwi-Iraq, sibona ku-Libya, ize kuGaza, ngoku yabetha kuGaza, ngoku seyifike ku-Iran. Uyabona amazwe ayi-4 all in all. I-Israel neAmerica iyadestabilize ngoba i-Israel ifuna ukucontrola i-new world order mntakamama. And kule nto ithethayo ndiyafuna ukuqonda Mesofi into yokubana singumZantsi Afrika simephi, kuba uyawuqonda ukhumbula into yokubana ngonyaka ka-1994 i-foreign policy yoMzantsi Afrika yayisitsho into yokubana izawuxhasa amalungelo abantu nobulungisa, kananjalo nokunikeza inkxaso kwingcinezelo eqhubekayo ngamazwe okanye internationally. Ingaba ngoku simephi singumZantsi Afrika? Kunjalo nje ungatsho into yokubana sisahambelana nomgaqo-nkqubo i-foreign policy yango-1994? Sisahambiswa i-foreign policy ka-1994. Uyazi ukuthi i-ANC yathatha isinqumo sokuthi uma isembusweni angeke ivumelane nokuthi kungabi nokuthula eNingizimu Afrika kufaka nelizwe jikelele. Ngakho-ke iNingizimu Afrika sizwile umholi waseNingizimu Afrika umongameli uCyril Ramaphosa akhuluma izolo ukuthi into abayigqugquzelayo ukuthi kube nokuthula nokubambisana nokukhulumisana ngokuthula ukuthi kuxazululwe leli daba. Ngamanye amagama iNingizimu Afrika ayivumelani nokuthi lamazwe alwisane, ifuna ukuthi kuye etafuleni kuyoxoxwa lolu daba ukuthi mhlambe yini leyo ama-Israel akhala ngayo, leyo ama-Iranians akhala ngayo, kufanele ixoxwe kungaliwa. Manje-ke kuseseke ile ya foreign policy le anchored on peace and security emhlabeni. Ngakho-ke noma iNingizimu Afrika inobudlelwano ne-Iran ngenxa yokuthi lesikhathi abantu abamnyama basacindezelilwe la eNingizimu Afrika i-apartheid government ye-National Party, i-Iran yama nabantu abamnyama ababefuna inkululeko. Kodwa-ke iNingizimu Afrika ayithi sime ne-Iran sizapha i-Iran into kanje ama-weapons noma sizojoyina i-Iran silwe. Cha, ithi iNingizimu Afrika makuxoxwe, makube nokuthula. I-United Nations njengenhlangano eyasungulwa ukuthi ilethe ukuthula ezweni kube yiyo engaphambili ekwenzeni ukuthi kuxazululwa lolu daba. Umholi weNingizimu Afrika uPresident Cyril Ramaphosa izolo uthe iNingizimu Afrika izimisele ukuthi mhlambe inganceda ukuthi kukhulumisanwe, into esibiza ngokuthi i-mediation ingene phakathi ukuthi isize ukuthi kuxazululwe lolu daba ngokukhulumisana, njengoba iNingizimu Afrika
ikwazi kakhulu ukuthi isize uma amazwe alwa ngokuthi axoxisane kube nokuthula. Ngakho nje iNingizimu Afrika ithathe i-position non-aligned noma ilobe inobudlelwane ne-Iran. Bafuna kuxoxiswane kungaliwa. And ndiyayiva ukuba utsho uba indima yoMzantsi Afrika luxolo, kodwa ke sibona amaqela ezopolitiko bambi bahamba nawanye amacala okanye namanye amazwe uzibuza into yoba ngaba mhlawumbi olu xolo ingaske bekuthiwa kuthethwa ngazwinye. Kodwa soyibamba apho, sibambe ngazibini kuwe Mama uSophie ngexesha lakho nokuba usinabisele. Nawe mhlekazi uEndi, sibulela kakhulu ngokwenza idinga kunye nathi ukwazi into yokubana usihlalutyela ngokuqhubekayo, sibambe ngazo zozibini. Mbukeli SABC lihaye besihlala indlebe kaloku naye kaloku uMama uSophie oyi-special correspondent apha ekhaya kwakunye naye ke umhlekazi uEndi Mashayile. Kanti ke mbukeli bebesihlalutyela ngokuqhubekayo kule mfazwe equbayo yase Middle East. Kanti ke sawuthi qha kuloo ndawo.